malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Amok adut sa lutsod taunet ti panunot mo, resulta ti dismayan talna di mabirukan. Kaputi na palabas nga di mo malipatan, ngem may salang ti ibaga ni Jesus ti sungba. Ni Jesus ti sungba amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungba amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Amok nga dati bantay kasla di makalayan, amok nasib nga tangatang mo kasla nga di agini. No bilang man madimam mo ti sao ti Dios puno, ket nulok tam tapusong ipakita ni Jesus. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Ni Jesus ti sungbat amin nga rigrigat, malaksid pay ken kuana awan ti daduma. Jesus iti amin apitik ti puso, agyaman ak Jesus iti amin apitik ti puso. Adat mana ngajak kamu
ito'y puso. Ti Diyos pudno unay. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Ti ayat na dakkel unay. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Ti Diyos pudno marikrik na ito'y puso. Kakabsat ko nga Kristiyano, agpatpatuloy kayo, papig sa inyo't pamatiyo, taumayan ni Jesu Kristo. Dagitirigrigat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay na kami. Gagangay na kami. Itrabaho yukit di day tanadyosan nga pamati, pag-imbaganti umili, tapno adudan tu di mapili. Dagitirigligat yu, ket ano sanyo, ay, gagangay na kami. Ay,
dagiti dumeken kuana taadan tutigun gunaenda datayu mamakunangan anak na sa pulentay ti Diyos nga ingingana taiti presensya na ket dakel unay mangliwliwa ken mangan andingan ti Biblia isut ibagbagana ket awan nagbalbaliwanan nagasat dagiti dumeken kuana taadan tutigun gunaenda Ibiyag dito'y lubong agpatinggan saan ang mabayag mapukaw da ngem ijay gloria ket biyag nagnanayo madamdamay sunto ti pagtaengan di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay no dagiti gagayem upayen ken bayan daka ngem ti Dios kunana di kantu bayan ay wanang kaingganat panumpalan di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka ragsakem ket ti panagserbi ketong palen ti bilin ni Kristo taas si degen ti yaay na nga mga lakadagiti iglesia na di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka di ka maupay di kagsano amok na ragsak ti pagtungpalan agtuloy ka ken Jesucristo dati gungunam agururay ken ka
ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya. Inal daw nga agbasbasol ka, agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. Kunam nga si kaket Kristiyano, ngem tibiyag mo na punot gulo, panagbalbaliw me tinapanunot mo, ngem di mo amuno kasano. Dala ka lang day tagayen, ipakumbabam day tabagin, Nesus tiasid kam, tsikayat mo ket maalam, day tabiyag mo mabalbaliwan. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod nung nga pakaragsakan. May sangaal daw ket sumamo ka, isangwanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ibagan at pagturungam, isunga agpanpanunot ka. Agpanpanunot kan sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan. Talikod amday tapag basbasulam, mabiru kam tipod no nga pakaragsakan. Isu nga agpanpanunot ka. Idi agis eskwela nagaduti kuwartak, tinted datatangken inang emjak amut pangigas tuwa. Inusar ku ti barbar kada, ininom ken salsala, tinggana nga nabartek dakit awanen ti kuwarta. Nagikatak ti eskwela, adut nagtuturunga, ijayak nga naisagmak nangalaak ti problema. Unak nu awan namnamak, nga masulbat ti problema, kem ti Dios nagsangita, kararagput ng egan na. Nagserdiak iti Apo, pinakawan at pasuko, pinalbaliwan at yagpo, ket permiti ragsakpo. Intuloy ko ti eskwela, dananang kentatang nakaragragsak, agyamyaman dati Apo, ingganat naturpus ko. Gagayem kung agis eskwela, awan may teti barbar kada, segunti na padasak, kitda kayo
Gunti na pada sakit da kayut balbalakada. Kristiyano pabilgen na kan kanayo tumardarang kasla apoy nakanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jaya agri-griga ket amin nga kasip ngetan masilawan adu ti bantay nga kalkalay ate karayan nga nauneg lang languye ti Diablo isut kal kalabane ngem awan pulos iti pagdanagak kaputa adani Jesus isut kadwa nga isulaeng iti pagsanggira ket agbalbaligiya kanaragsa ket dagiti angheles mo agpalakpak ta tinagan mo Jesus maitan-o pabilgen nakakan kanayo tumardarang kasla apoy nga kanayo agayos ka kanyak nga kasla dano tapno matulungan dagi jaya agri-griga ket amin nga kasip ngetan masilawan ket amin nga kasip ngetan masilawan sana magpanag ti karawang agbiro ka dito'y lubong emdimet masarakan awan pudno nga pakap nakam enggat apo ti masarakam ni Jesus laeng makap nakararwang ni Jesus laeng
makap nakararwam isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap nakararwam urayat dati kinabaknang kendayaw magunod mo ngem ken kaawan ni Kristo awan tal na ditabiyag mo no ni patay ket tumawag to awan serbit kinabaknang mo ni Jesus laeng makap nakararwam ni Jesus laeng makap nakararwam isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap nakararwam kendayaw magunod mo ngem ken kaawan ni Kristo awan tal na ditabiyag mo no ni patay ket tumawag to awan serbit kinabaknang mo ni Jesus laeng makap nakararwam Jesus laeng makap nakararwam isulaeng makabalbaliw ibiyag mo ikan nakatpudno nga talna ayat rago pa'y inayon na ni Jesus laeng makap nakararwam ni Jesus laeng makap nakararwam ni Jesus laeng makap nakararwam adat mana ngajak kamu adat lugar ngajak na panah ngemti maysa ngamukunan ngani Jesus isut ada ditoy puso idyas pudno unay idyas pudno marikrik na ditoy puso di ayat na dakkel unay idyas pudno marikrik na pitoy puso idyas pudno unay idyas pudno marikrik na ditoy puso di ayat na dakkel unay
ato nga bantay, kasatek uray baybay, panawag pa'y pamilya, Espiritu mangsuro kanya, tet ko amin nga biyag ko, agpaling bendisyon. Yak na mo, mga sabati na nga to, mangibingay, ayat iti apo. Uray maysa, managpasol mabalbaliwan, yaman unay, binak na aramatan. Agbaling bendisyon, islaing pagget ko, uray na nga tunga bantay, kasatek uray baybay, panawag pa'y pamilya, Espiritu mangsuro kanya, impet ko amin nga biyag ko, agbaling bendisyon, agbaling bendisyon, isungain pangget ko, uray na nga tunga bantay, lasatek uray baybay, manawag pa'y pamilya, Espiritu mangsuro kanya, intet ko amin nga biyag ko, agbalin bendisyon. Intet ko amin nga biyag ko, agbalin bendisyon. Adonai itibyan mangumay, Adonai di mangituglakpay, kanta na yun at dapat danagan. Maminsan katno nga ka, katno agpatega, at nangatanam na magdunaya. Ketno agda matnagat ay ngata, ay mangtulong kanya sa dinuta. Kangatuan na tangatan, at tayabak kita, at tayag ka, akasagilan. Jay tangatan, sumatpat ka, kinadakes, aday wanita, agtayag ka, akasagilan.
dumpe ket mat nagkaanak kabutbute di pamatin pumikpik sa payen di bagyo magpasen agtayat ka manen agtayat ka atas sa dilan jay tangatan sumapat ka dinadakes anay wanita agtayat ka atas sa dilan agtayat ka atas sa dilan jay tangatan sumapat ka dinadakes aday wanita agtayat ka atas sa dilan agtayat ka atas sa dilan agtayat ka atas sa dilan agtayat ka atas sa Ikapay na umagaye, kita ka malingaan aramiden, apay nga di ka makonsensya, inal daw nga agpasbasol ka, agpanpanunot kan-an, sakpay nga mala daw ka, umadangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag paspasulam, mabirukam tipod nung nga pakaragsakan, kunam nga sikaket Kristiyano, ngemti biyag mo na punot gulo, panagbalbaliw met tinapanunot mo, di mo amuno kasan mo, dala ka lang day tagaye, ipa kong babam day tabagi, Nesus ti asid kam, chikayat mo ket maalam, katabiyag mo mabalbaliwan, agpanpanunot kan-an, sakpay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan, talikod amday tapag paspasulam, mabirukam tipod nung nga pakaragsakan, may nga aldaw ket sumamo ka, tisang wanan tinamarswaken ka, husgaan at aramid mo ipaganat pagturuan, isu nga agpanpanunot ka, agpanpanunot kan-an, sakbay nga mala daw ka, madangkan tapod nung adalan,
pakaragsakan. Isu nga agpan panunutan. Amin tayo at tattao, parswana tayo itiyapo, tapno intay tumapagserbyan, di kinabudno kenasantuan. Jesu Kristo na pumi, ubong tibiyag ken kaasi, nagsaktal na ken liwliwag, inted mo kada kamuama. Agyaman kam ken kapo, iti dakkel hayat mo, indisyon mo enti parabu mo, kada kami nga anak mo. Hintay nga ron agmay sa mangipukaw itinagan na panagdayaw ken panagyaman, hindi syungay na inpalakang. Agyaman kam ken kapo, iti Ipanagayat ti Diyos, jakpulos sa marupot, inaldaw marikrik naktiin nagpanagbiyak, umaiman ti todo, kalgawin no bagyo, tintuag balbali ti Apo. Nagimbag, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak, sa dinuman napapanak, sa dinuman napagnaak, Espiritong kanayo na sumipsibay kanya, sumang tetipig sa talnaken tiliw-liwa, lumabay dake sa rigna. Nagimbab, yagserbi ti Diyos sa naayan, naragsak, uray kasanuman panagbiyak.
kasanuman panagbiyak, uray kasanuman panagbiyak, uray kasanuman panagbiyak.
nagan mo dayang di paay miken ka amak ako natanong nagan mo. Mang pangita nagtungpal ka iti krus gaput basul ko aging ka iti tanen hingga jay tangatang itag ay kunagan mo. Itag ay kunagan mo, apo ikanta daya mo, at to'y kadito'y biyag ko, insalakan na kang apo. Imay ka dito'y daga mang pangita nagtungpal ka iti krus kaput basul ko aging ka iti tanen hingga jay tangatang itag ay kunagan mo. Itag ay kunagan mo, apo ikang nagdaya mo, at to'y kadito'y biyago, insalakan na kang apo. Imay ka dito'y daga mang pangita nagtungpal ka iti krus kaput basul ko aging ka iti tanen hingga jay tangatang itag ay kunagan mo. Imay ka dito'y daga mang pangita nagtungpal ka iti krus gaput basul ko aging ka iti tanen hingga jay tangatang itag ay kunagan mo. Itag ay kunagan mo. Itag ay kunagan